Shubor Nakashlem Jong Nongsan Hima. Ka Regeneration Meghalaya Project Lingba ka Hill Farmer Shitek Mushroom Cooperative Society Worldview Impact Bat ka Earth Tree Kiles Nok Tilang Ban Rakhe ka Snip Ne Mariang Ne ka World Environment Day Hamau Kerbat Kumjuru da Bathung Dieng Harilang College Mausau wa additional DC uba CS Kasa ulalong kumukongsan hakadik program baladon ringkat ru uba Commander Shangpliang Chairman Jongka Hill Farmers Shitek Mushroom Cooperative Society Limited kakong ibadap hun shisha bla Managing Director Worldview Impact kirang ba shnong bat Menteri shnong ki bahab hapo ka Southwest Khasi Hills District bat ya kejinyalang la penyat de uba Alfonbert Carsentiu ubade Secretary Jongka Hill Farmers Shitek Mushroom Cooperative Society Limited hab ajingkran uba Commander Shangpliang ulabatai shai shephang ke project Regeneration Meghalaya kebelalong kejing trilang habding ka Hill Farmers Shitek Mushroom Cooperative Society Worldview Impact bat ka Earth Tree uliat hu bagani kedi ke project ban penjar ngambiang yaki jaka kibala silan dak bathung dia Hill Farmers Shitek Mushroom Cooperative Society ngidon ya koi ka project kini ka project ni ay kanteng ka Regeneration Meghalaya ya kaba ngithung ding ha ka jala Meghalaya baro kawai temen takasni ngia rakhe lenba hot ngadi presiden jongka Hill Farmer Union dan terima takasni ngia rakhe lenba kadeka Hill Farmers Shitek Mushroom Cooperative Society rangkat gajinya trilang ke Earth Tree, ke Worldview Impact, buat ke Earth Bank, bangi don ya ke project ya ke bangi air teng ke Regeneration Meghalaya. Jadi ke project kalau nak benta bangin thung ding, hati ni dijaga kibas selen. Dan nang ilah thung ya kiding, kamut bangin syuthung ya kiding, ringin sumar ya kiding. But nagitu kiding kibala im ikabangingin sumar ngile yang kata project kibangi ongka carbon project kiding PTP kikjet ya kali air kaba snew kipenmi pada ya kali air kaba bah dia katu kali air kaba snew kaba ladon hakane ka hau la ban penmi hi da ubreu la ban penmi da ka kali la ban penmi dak bagi thang iki thau kitab la ban penmi dak ibun ki rukom ban pen jakhia ya kadika mai mariang ya kabakum kibriu ni im kadun kam ban thung iki ding ban penjengam dengan trai pi ya suthu kumini ki bayinya kali ki pulit cek hang dan ketuga pollution nai la pimyo ka certificate ba kadu kali jumpi ka ala like na ban penjakhia mariang telem no pulit cek fine kani ke company ru lada kampung jerngam mariam ka syafai lada kam thungdi tingi kitrai caka rangkat bat ni yarap yaki te hakata kam kom di kan ri mono ban syuai yaki bisa ma da ki klor tega ban sipun thungdi te sibenta na ke karbon ru ka sasim no maka dai kanong bai bisa te hadu menta nilainya thung kumba ar pau million teli ki die te 10 million kalau si paulak te arpau million kalau poi si ar crore nai ar crore teli ki ding ila thung kami khalia baro kawai tama gadon gaji susi kan dia balai nga susi don ki caka ki bala ing no bala sya thang di atrai ki trai cakar ki susi ya kata tingi ya kun kat bala nakading te sangi don ye pinga district administration ro ma dengan trai sya ai di kendon dan rai ke kendon kan nomlom ke ba klain la ke pajba kimpas ngotu dengan kuat ban pha ini ke kubor ban ka singi pajba ro pi ke jing thang ni ki klau ki tap ke pendu om tang ye gitu ki ding ki badan pejeka ma dan rai ka pendu nong ro wat hajeka ban mi ki kenbat ni ngatrai ki long sha man sha ki tip ha
ni dia pang sitom labi yang kli dia mo dia ori eng milik kai ikan bat nak lau te lada pitang no kading sunu kinyo sunu ikan bat sunu kimran kimreng kinyo te takadang hebat sumar hai kamarian dengan susi kendiat bakiladon ki jeka ki baing tereng ngets kem kerpat ki ba bangin yakyar na ka bathungding amar ladang namun batong nakaba thanding amar yang gitu lagi ki bangi ngala de thung kalong kun bangi thang ni kapisa namar bangi yo pisah na karbon nangka kitrai jaga ki bangi layadon bentah habrok we ka state Meghalaya bangi la de penthung kentup ki kur kentup ye ki jaga jong ki snong dilong malai hajar sanspa ngut mukala kentup lang bar kitrai jaga simet bertikur bar kumta terter tiga jaga ki bangi la de thung kalong kumba san hajar hektar hajing sya ngidon ka target ka bebun ha ngidei bantung labno kumno nyok klur duna kiding dakani ka project dari ngamtip langila ne ambat achieve ban job apo ni ki sansnem ni yakut te ladang ngila ladang kijing job ladang ngimlar to compare ka bangiala ai te ngamut ban ong baka jaka ngidang don kam sibun na ka banta bangin thung ikiding